بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قديمي واهكا من سلسلة أقول من قم دوها كسم جنسني مع النبي صلى الله عليه وسلم أقول من بيان كرب وفا واهك توقترين واهكي en komme wahake kis agulmenge mi umme fiyawa kuri gummettoga hingafa wa hadisa ege macha ekare fan bayan kurawa fa bayan kurume en komme riwayat agulmen mi balani sahha magun agulmen na hame asfaito me dos agulmen hama mi geneste wahake ki sahha riwayat abu Daawood adi imam ahmad mi debe kadum wes niruwa fa riwayat abu hurairah radhiyallahu anhu mi wahaka wes agulmen na riwako devani waram muhimmu filawale agul men warafun ko visna jemi agul men geterega hagigatu go hinga babatu ge kame war gina fahara rangala kanta koreve mihaya den anekaya meduga hukum koreve go eba dimawe duniyawi hayatuga mi agul men warabboda farwate riwan jehne kame allah subhanahu wa taala devwa warabbod neumate timaya heyoko kanta kurumuge not heyo amal kurumati demitiyumuge not kuttakan aranu gotumuge tawfiq devumaki ekama jeheni shukuru veriwan ekama ebbes halega bodave anekaga macca goikkiyagen nuwan kukura mihaya naseheddi islah kurveto mase kurmaki algulmenna ekama komeka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurvani bani israilunge terega ulunu demiheko edemihunnaki ekako aneka muakhat koggen nota ekako aneka de akhum fadan eha gaakko ulemundiya demihunne wara gaay gulume baabwange demihunna ki ufam wumuga de akhun kamuga novies eha waran edemihun lobiwe gaay kam baabwange ulemun dihenna mas agolme miwahaken engeni demihige demeduga gulume baawwafane kan hama kukkurewe mihika kun nukon ule alukamuga murali mihikus enna mas defaratuga beenumaka wanjeheni iffarai ane faratum manfa libigatun khassako kukkurewe miha islahu kurumuge faada kuttakun durheli aluwe ti mihage faratun libigenda ekaki kon kukkon ulunu mihike faafatakan aragane ulunu mihike igmani kafaren no hennames kukkon ule mihi faafen aragane ule mihi aneki alukamuga murali mihi wara bodan alukon kurumuga murali wa mihi komo ekes alukamuga murali miha ekamuga ena intihaya murali anekaya ves ekama wahaka ves dakka hada misaka kuttan nukurmasha adihama hemme alukan kurma ves wahaka dakka hada ehnamas mi kanta dimawa gotaki faafa kura mihaya ma boda ena emiha faafa giterega dam fettima aluweti miha nuwata alukamuga murali miha ena mi kura kamaki komissorka farwa ves koda kolleveni nuwata ena wakiwaraka vura gina kima faafa kura miha ekama nuruhun terivima den hisabun komissorka hinham nujego mi dimawani misaka kunnu kurase faafen ara nuganna shehe kontoga morali wase migota wahaka dekkima anem miha bunwe nechen nonna gina fahara kommigoteges muslimekkama wanya mu'minekkama wanya miham algulmenge divehinge ves warabboda halat ewahakata dekkima aslu sida jawaben nudeven bunwe nechen nonna ekon inkareto misaka qurani kommes ehen kala wahake bunegen nimmalani egotan hama mi hadis ges mi annani ena mi bunani tibatiyei timannage macca faraveriwan fonuwa fahuri timanna kantata balahattam fonuwa furi mihin heye allah subhanahu wa taala tiba fonuwa fahuri timanna kankam balahatta timanna farala timanna hisabukun hadan heye tiba behekam nunen nun ane mihama warak gina fahara dimawa kamen me ekamako anem miha eha aluweri irgos enage bas vi tafatu gotakan ena me bunani allah tiba fafe nufussawan mani mer mine inkaru kurani hema allah tiba faafe nufussawane allah tiba suwarge kavs nuwaddawane marbodu masse mi faafu nufussawane kama kanda alani insana ko anen insana ga faafu nufussawane kan suwarge nuwaddawane kama kommekas ef allah subhanahu wa taala edemi hu furana hippawa wagotu as tegen demi hu mes kommekas marwege ngej ef allah subhanahu wa taala ga hadotan edemi hu hazir korewe rasul sallallahu alaihi wasallam bayan korvune hazir korevune alukamuga murali mihen allah subhanahu wa taala wahi koreviye timan allah behe gotum
timan Allah ge tiya alayan engeni hige timan Allah kanta kurawwane goy nuwata timan Allah subhanahu wa ta'ala kuladum wanta kanta timan Allah ge tiya alayan ekama baru libigem wani hije hagigatuga war bodu kamen mi Allah subhanahu wa ta'ala behe gutun algon men nan erun e wahaka dekkuni faafe nufussawane soruge kan nuwaddawane narakage abadonnan jeen kya mihigge machena diri hutta amdu algon men naka gotel nukiyen so abaki miha badaluwe tawbawam wes sama nagani hindukole Allah subhanahu wa ta'ala ekama tawfiq devwaf kamabwanu anek kolun mu'minek gotugo huri mihi kawanya Allah subhanahu wa ta'ala ge mashiyatuge ilah subhanahu wa ta'ala ge irada ge eboy ilah irada kurawwa fiya emika afu kurawwa sorge weddumuge haggu ilah subhanahu wa ta'ala libudigembe nota e alaka adabu haggwa min waraka devum wes eboy komegas efo Allah subhanahu wa ta'ala faafa kurewunu miha nota faafa kon ulunu miha yang angawani tiba swargya wannas adi alukamuga muradive ulunu miha angawani ena agowagen tiaba mi hongos malaka bekon angawani ena narakiya waddawas miga mi alukan kuruma faafaya behe masenu aslu midimawi kingeto lobeti akhunna akhtunne kommi gotegges faafa kuggen nuwane faafa kurmaki adabu hagguwane kame Allah subhanahu wa ta'ala ge adul veri hukum fuluga ekamuku alukamuga murali umaki anik kolun waram muhimmu kamen ei Allah subhanahu wa ta'ala kuttan kan libigen dan ekamuku i'tiqadi masalem mihar mitanammi annani anem mihan Allah subhanahu wa ta'ala afu kurevvi ila subhanahu wa ta'ala afu kurevumuge ikhtiyar nota mashiyat ila subhanahu wa ta'ala libidigen watibe ekamuku mihar alukon kon ulunu mihaya migotam mikanta dimawi ena kitem alukamek kuris enage bawle Allah meduga enage itigaduga onnan je rangalu kantattake rangalu nukur ehma alukumga miyo kitem muralius hagigatuga nota dini gotun alukantaka fiqhi masalta kitem boda olum filu kamga wis emme muhimmu babaki emme muhimmu bayaki Allah subhanahu wa ta'ala ya behe gotun huri kankan itigadu kankan aqeedha kankan rangalu kur em aqeedha ge masale mitana mi wannani Allah subhanahu wa ta'ala behe gotun wahaka dekkumuge haggu algulmen evvis farata kan nonnane mihinne ila kanta kurawani ehenne ila kanta kurawani tibaga faafe nufus sawane tibaka tedumagen nudakkawane Allah rahmaten nudavwane swarge kan nudwan ei Allah subhanahu wa ta'ala ge haggu fule ehme ila subhanahu wa ta'ala yang ekan ena nisbek kurani nuta ila subhanahu wa ta'ala kurawwane kamakan goikkeni natija kavegen edani Allah subhanahu wa ta'ala ge amal fulan note ila subhanahu wa ta'ala kame hingawane gotuge ilmu ene libigem wakamuge dawwayen nugotakan namas ekureveni anek kolun Allah subhanahu wa ta'ala sorge weddoma kuladum wante odigem wa aruge kan nukurawwane kama algon menge tere miye komi bun ehma miga algon men visna fikur kollan hama war rangalo fila wale mi fada wahaka tawge me bodu beenuma ki mi fada kankamu algon men ibra libigatun kuriga sagon dannamun anna fadan kitem mega rahmat teri kamuga yasad kitem bodati kutta kuram mundiya kamuga yasad kitem bora nasihat digin ena islahu wa masakken nukuri kamuga yas ena meduga Allah subhanahu wa ta'ala faratun kanta hingawana gotuga machan algon men ecce bunegen fa harega algon men nan ena islahu nukure wunima algon men madmudun ena aduraj jehluma ki emme rangalu gote egeves fa harega islahu muge sawben ovedana eha gang eha ehiteri miheku efada fiyolen elim kommi goteges abada ko loibbahuga kukkura mi kanu tafafiyan araganna mi ka ganwen uleven ehennams algon men awaswe ganegen nuwane emiya gamacha hukum kurak algon men geteren komme mihiges ummida kawwan wani emme fahu guta hame wes komme mihik kibam wes heyo badale aun komme mihiku wes suwarugeya vadevene gote vun huriha artukunna menduges algon men ummidu kuram wani ehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale fan hayapur algon men dakwa devwa fani ekale fan macha kitemme aniya veriwa mihikamuga wes hagigatuga nuwata emihige nubakamuga matiga kitime duha kulemundi emihikamugas emihige emme fahuwa gotuga marumatiga shahadatuge de kalima nota shahadatuge kalima enage dulun kiyagem wes islam diinuge tereng ene wadavi suwaruge ene lebi narakam mutti nota naja korevene gote vun ei kalefan emme ufafulo we wada gannawa goy ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam khidme koravwan ulunu zuwan yahudi kujjako madina gitere abadu wese kalefanu garihan as ulunu kujj
ekujja baliwegin warabboda baliwegin ekujja nofennaatiwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam එක engi wadagen ekujja geya wadagen ekujja goalawani halatu ballaamutu ehnams ekalifana wadi wadagen ne unu iruga ekalifana engi wadagen fi ekujja ga hayatu ge me fahu gut kolkamme ehem wima ekujja miyogutu beenum waani salametterikamuge kalimen ekujja ge dulum bayan koru ekalifan sallallahu alaihi wasallam wadagen ekujja ge bo ekalifanuge maakaluwa masmati not falamas kanumatiga baawwaluma fahuga ekujja mi hadis korwani tiba shahadek kiyas bunashe la ilaha illallah iman was timan kale gafanan iman was ehinduga ekujja mi ai undugu dandi wale marumati bappa eburi kariga demmin nevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam iffa rasul sallallahu alaihi wasallam ane far bappa ya dimaya balalamunde hisabun kujjage bappe wes engijje darifulu yolani goten nimmanne hinduga e bappa e yahudi bappa darifulu kariga bunani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge oga terikama ekadege faanuge teduri kamattaka bunani ati abul qasim tiba abul qasim sallallahu alaihi wasallam tabawash darifula hinduga ekujjage dulun hama ikani shahadatuge kalima kiyuni den ekayfan sallallahu alaihi wasallam nikuma wada gannawani kon ekujja duniya doko hinge hinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiriti korovum vidalwani nota dua korovani allah hamdu hutte ila subhanahu wa taala miyalage foshun emme kujjenna mawis ekujja narakan salame koddevevi ilahi enka algon menga amazaka vanji algon men maqsadaka vanji hene anikun narake galala algon men diu menno algon men maqsadaka vanwani gowagen da masakke korun kommekas waran ibrateri filawalen haqiqatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men namme bayan korovani du'a ka allah subhanahu wa taala algon menni heobas adowa adi heoban amal kora baykam gallevu inshallah irada koraviya a wa hakeka ko baddakum ummid ga kelana واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته